Sanibonani-ke ngenzakuthi ngithi ngidlulise nje umyalezo omncane ukuthi ungadina nawe usuke ubuka la kwi-YouTube channel yami. Ngiyaye ngifake amanye amavidiyo, amanye ayahlekisa, amanye ngipromotha abanye abantu like comedian noma izimbongi, abantu abasuke kanjalo. Ngisuke ngenzela ukuthi ngoba nginama-subscribers athe ukuthi xaxa, abantu abathe ukuthi xaxa abaviwayo, nawe umuntu ukuthola i-support. Nalapho usengangena nje kwi-comment section uma ngabe ufuna ukumazi umuntu okanye uthathe inamba ungifonele lapha ku-072 887 1995. Okunye-ke ngizocela ukuthi ngoba la ngicabanga ukuthi la mavidiyo amanye asuke ne-motivation, i-motivator nje, ekhuluma nangempilo okusuke kuyiyona. Ngisuke ngiqondise kahle kahle umthetho wale YouTube channel yami ukuthi ngidlulise umyalezo, ngisherishe ulwazi nawe, noma ngabe kuthiwa ngikwenza ngandlelani. Ngithanda ukuthi umuntu afunde noma nifunde ukuthi uma ngabe ubuka ividiyo, don't just look nje ngoba nakho ubuka i-picture. Kodwa kuye kube kuhle ukuthi ufunde bese uyalalela, uyi-analyze into, uyibheke ukuthi izokuthatha ikubekephi, imuphi umyalezo ozama ukudluliswa lo muntu. Sometimes-ke I can put a video like for a comedy, ngenzela ukuthi nawe kuhleke ungahlezi u-serious njalo. Kwesinye isikhathi-ke bese-ke ngibuye ngikufakela kamavidiyo kuyiwona originally made by me, lapho engisuke ngisho khona ukuthi cha, la sikhuluma ngesihloko esiwukuthi nokuthi. Imvama-ke ngiyaye ngikhulume ngezinto ezisuke zithinta umsamo, zithinta idlozi, zithinta impilo yomuntu yena ngesingaye. Angikhathali-ke noma kuthiwa kuyongithatha isikhathi esingakanani bakwethu ukuthi ke ngikhulume ngezinye izinto, kodwa-ke nawe ngigqugquzele, ungikhuthazele ngokuthi ubhale lapha kwi-comment section. Yakhona la kwa-YouTube, uma ngithi comment section engezansi nje lapha kwa-YouTube, khona indawo lapho odinga uzi-comment, noma-ke ungene kulabo kodwa abanga-understand kangcono, labantu abama-YouTube studios njengami, la kusuke upheka khona yonke into, kwi-editor yonke. Angikho-ke lapho, ngisekuthenini-ke ngicela umuntu ke nazi lokhu benginazisa nje kuyisaziso lezo. Ngiyabonga ingane ukuthi ngiyabonga ingane zedlozi, ningadina. Yazi kuyaye kube nanabantu abasuke badala abanye, kodwa nje bengicela kube leso sicelo engisidlulisayo nje mina kwaphela. Ningakhohlwa-ke njalo ukusubscribe. There are some more videos, there are some more titles esingakhuluma ngawo. Nami uma ngithola ithuba, ngithola isikhathi, I will put i-video, ikakhulukazi lesuke ngazahle cha no ibalulekile. Ngilo muntu okuyaye uthanda ukuthi abe busy-ke isikhathi esiningi, lethiwa kwesinye isikhathi kuyakudelay ukuthi-ke ngikhiphe ividiyo noma ngihlale phansi ngikhulume ngento ethize. Ngiyabonga-ke ngenzawuthi. Amen.